Dragi predsjedniče Raguž, dragi simpatizeri i članovi HDZ-a 1990. Zadovoljstvo mi je i čast da vam uputim poruke podrške na predstojećim izborima. Ponajprije želim vam čestitati u ime European People's Party i u svoje osobno ime. Od srpnja prošle godine EPP podržava vašu otvorenost prema svim nacionalnostima u Bosni i Hercegovini. Znam da ćete od sada voditi politiku u jednom novom smjeru ka cilju stvaranja demokratske, sigurnije, prosperitetnije i multietničke Bosne i Hercegovine u kojoj će svi državljani imati ista prava i biti podjednako tretirani pred zakonom. EPP je uvijek podržavala europsku integraciju Bosne i Hercegovine i dalje ćemo nastaviti to da radimo. Vaša zemlja treba prvo da napravi unutarnje reforme i riješi političku i socijalnu krizu, a zatim da počne pisati jednu novu stranicu svoje povijesti. Prioritet je obračun s korupcijom i nezaposlenošću, razvoj ekonomije kao i reforme pravosuđa i administracije. Politika treba stvarati ozračje u kojoj će poštivanje i razumijevanje vaših različitosti biti prioritet. Dragi Martine, zahvaljujem se vama i vašim suradnicima EPP-a u Bosni i Hercegovini što ste prošle godine potpisali deklaraciju u vrijednostima i politici koju propagira Europska pučka stranka. Svjestan sam da radite na izgradnji temeljnih političkih vrijednosti i vjerujem da će birači politiku lojalnosti i povjerenja prepoznati u nedjelju na dan izbora. S obzirom da sam svjestan da je tvoja politika u skladu sa europskim vrijednostima, želim ti jako dobre i uspješne izbore. Unie dans la diversité, comme le dit la devise de l'Union européenne. Cher Martin, avec tes homologues des autres partis PPE de Bosnie-Herzégovine, tu as souscrit à tous ces objectifs dans une déclaration conjointe en avril dernier et je t'en remercie. Ensemble, vous vous êtes engagés à travailler dans un esprit de confiance et de coopération autour de valeurs et objectifs communs. Que ce nouveau climat de solidarité et d'unité se manifeste aussi lors des élections législatives et présidentielles de dimanche prochain. Ainsi qu'après les élections, lorsque vous serez, je l'espère, en mesure de mettre concrètement en œuvre cette déclaration commune, je souhaite tout le succès aux candidats du HDZ, Nice 990, et plus particulièrement à toi, Martine. Bonne élection à tous.